28-28 na kraјот, колку сте задоволни од овој надпревар? Pa dobro, ako se gleda ovako da u Skopju uzet bot, mislim za nas je isto to super, tako da možemo biti sretni, ali kako bio tek meča, pogotovo drugo poluvreme, mislim da smo izgubili taj bot. Ali opet na kraju oni su imali zadnji napad, mogli su taj gol da daju i oni dobiti, tako da na kraju krajeva mislim da je podjela bodova najispravnija. Ги очекувавте ли Чупич и Дибиров како бекови? Dobro, to je, znali smo da imaju problema, tako da, ali odigrali su super utakmicu, fantastično, još publika, mislim da fenomenalno i držila ih je i bodrila i tako da mislim da su odigrali više nego 100%. Го видовте и 7-6 на почетокот на надпреварот. Ве изненади на почетокот таа тактика на Вардар или? Dobro, nismo očekivali naravno da će biti sa 7 igrača, ali stvarno su super odigrali, kako bi rekao, uspavali nas malo, polako igrali i igrali super, nema tu šta. Mi smo dali sve od sebe, kažem, samo šteta na kraju što nismo izvukli još jedan bot, ali i tako moramo biti zadovoljni i vraćamo se sa bodom kući. Следниот надпревар во Kielce против Вардар повторно. Што да очекуваме таму? Dobro, sad igramo mi kući, ja se nadam da bit će isto opet vrlo teška utakmica, opet bit će, vidjet ćemo ko će se vratiti zdravo od njih ili Kristopans ili Dizinger, tako da bit će vrlo teška sigurno i ja se nadam pozitivno za nas.